Shalom, Yesu ashimwe muraho. Ndabasubiza mu izina rya Yesu. Nashaka kubabwira gahunda tugiye kwinjiramo muri uku kwezi, turi mu kwezi kwa kane. Nk'uko musanzwe mubizi, twari turi mu kwezi kwa gatatu, twavugaga hejuru y'ubumwe, umwe hagati yacu n'Imana, umwe hagati yacu muri twebwe, kumunagizwe n'ibice bitatu, mwuka, ubugingo n'umubiri, ndetse ubumwe hagati yacu n'abandi. Ni cyo kwezi tuvuyemo. Imana yatuganirije ibintu byinshi bitandukanye, twasengeyemo, kandi Imana ishimwe kubera Imana irimo kuzana ubumwe mu itorero muri bino bihe, nubwo atari ibihe byoroshye, bihungabanyije benshi, bikubise imitima ya benshi, bihungabanyije ibihugu, bihungabanyije imiryango, abantu barimo baratakaza ababo. Ntabwo ari ibihe byoroshye, ariko biravuga ngo kubakunda Imana byose bifatiza ngo tuzanire ibyiza. Turebye hamwe nararibonye, cyangwa se turebye mu mateka y'isi, ibintu byose byagiye bishikira isi imbere, bikomeye byagiye bizana n'ibindi byiza inyuma yabyo. So rero ntabwo twakomeza kureba gusa mu bibi turimo turabona, ariko twitegereje no mu rundi ruhande hari ukuboko kw'Imana kurimo kurakora. Mu rugero nko mu itorero hari inyigisho zirimo ziragaruka, kandi mu itorero abakurikirana amakuru y'itorero cyangwa se y'uburyo itorero rigenda ritera imbere, cyangwa se rigenda ryaguka, cyangwa se rigenda inyigisho zari ziri mu itorero muri bino bihe ntago zari inyigisho mu by'ukuri zitegurira umugeni wa Kristo. Abantu benshi bigishaga batasha abantu imitima yabo ku by'isi cyane, abahanuzi b'ibinyoma bihe twari turimo benshi b'ibinyoma, inyigisho z'ibinyoma, kuko abahanuzi b'ibinyoma bagendana n'inyigisho z'ibinyoma. Ibyo byose n'ibihe twari turimo, ariko twirebye ku itorero iyi minsi turimo, hari gutungwanwa kurimo kuraba mu itorero. Harimo ibice byinshi mu bakozi b'Imana, harimo amadiviziyo gutandukana, intere personnel, nta intere z'ubwami zari zigihari. Ariko witegereje ibi bihe hari ikintu gikomeye bikoze mu itorero ry'Imana muri bino bihe turi mu bwoko bw'Imana. Rero ni ibintu byo gushimira Imana. Hari ubumwe hagati y'abera b'Imana. Twari turi mu kwezi wa gatatu dusengera ubumwe kugira ngo bugongere kandi bugaruke mu bera b'Imana. So mu kwezi kwa kane twinjiyemo n'ukwezi wo guca bugufi imbere y'Imana. Tuzareba guca bugufi, intambwe zo guca bugufi imbere y'Imana, guca bugufi imbere y'abantu, ndetse no guca bugufi imbere y'ibihe. Izi ni intambwe eshatu zikomeye tuzigaho zo guca bugufi imbere y'Imana. Bitandukanye no guca bugufi imbere y'abantu, bitandukanye no guca bugufi imbere y'ibihe. Ushobora gucira bugufi ibihe, ushobora gucira bugufi abantu, ariko Imana utayiciriye bugufi. Ushobora gucira bugufi Imana, abantu utabaciriye bugufi. Ntushobora gucira bugufi Imana, abantu ntubacire bugufi, ariko ushobora gucira bugufi abantu ntukire bugufi Imana. Tuzabireba ubutandukaniro, tuzareba n'inyungu zabyo, tuzareba n'ingaruka zabyo, uburyo umuntu abyitwaramo. Hari abantu baca bugufi imbere y'ibihe, ibihe bikamucisha bugufi, ariko ataciye bugufi imbere y'Imana. Ibi bihe turimo, abantu bariko baraca bugufi imbere y'ibihe, ariko imbere y'Imana bataciye bugufi. So rero tuba turaganira kongera kandi kubaka ibintu neza. Ntawubaka inzu ahereye kuri plafond. Naho Imana igiye kubaka, yubaka ihereye kuri foundation. Imana ishyiraho urufatiro igatangira. So urufatiro rwawe rumeze gute, ruhagaze gute mu guca bugufi kwawe? Bihera ku Mana, cyangwa se bihera ku bantu, cyangwa se bihera ku bihe. Hari abantu barindira guca bugufi ariko baciye mu bihe runaka. Hari n'abantu barindira guca bugufi ariko bahuye n'abakomeye babacisha bugufi. Ariko naje gutangariza muri uku kwezi kwa kane, ni igihe cyawe cyo guca bugufi uhereye ku Mana. Wubaka inzu yawe neza, kuko nimba urimo kubaka uhereye kuri plafond, na garanti ufite. Abantu bubaka bahereye kuri plafond bashira imbaraga nyinshi mu kubaka ku bigaragara, bagashyira imbaraga nkeya ku rufatiro. Niyo mpamvu ibihe bikomeye bije, ibihe bacisha bugufi. Ariko abantu bubatse bahereye ku Mana, ibihe bikomeye bije byongera kandi kuzamura icyoro mu buzima bwabo. Tuzabiganiraho. Ndaguhamagarira kudukurikirana muri iyi minsi, kubana natwe muri aya masengesho y'iminsi 21, guca bugufi imbere y'Imana n'inyungu zizakurikira guca bugufi imbere y'Imana. Dusengera ubuzima bwacu, dusengera imiryango yacu, dusengera n'igihugu cyacu. Imana ibahe umugisha, Imana ibahezagire, mugire umunsi mwiza, tugire ukwezi kwiza,
twegera Imana tutigirisha ariko twegera Imana tumenetse imitima ndetse twitoye yuko Imana tugirira neza. Ciao, Imana ibahe umugisha. Shalom.